Pozdrav društva, ja sam Vladimir Vukosavljević, nalazimo se u sportsko-rekreativnom udruženju VUK 25. Danas ću vam prikazati vežbu pod nazivom Plank. Pretpostavljam da ste ovu vežbu videli ili ste čak izvodili. Postoji 1000 varijacija te vežbe. Osnovni položaj jeste položaj na laktovima ili na šakama i na prstima. Dakle, kao pozicija skleka, recimo samo na laktovima. Dakle, telo treba da bude uspravno, pravo, da ne sme da se dešava da, recimo, zadnjica bude previše dignuta gore, previše spuštena na podu. Mislim, postoje čak i te varijante, postoje čak i takve varijacije, ali ako radimo standardan plank, onda telo treba da bude uspravno, dakle, da stoji totalno ravno. E sad, šta ćemo mi danas da pokažemo malo drugačije nego što se vidi u drugim videima? Ja ću vam pokazati varijantu vežbe gde ćemo da se dominantno angažujemo trbušne mišiće. To će nam biti varijacija koju ću prikazati. Dakle, tu je razlika mala u odnosu na standardne plank je sama forma tela. Dakle, telo neće biti totalno ravno, nego kada zauzmemo varijantu na prstima, a ovo je recimo standardan, uhvatimo i ramena skroz, kao da hoćemo ramenima da skroz privučemo jedno rame drugome. Grbavimo se u bukvalnom smislu te reči, u gornjem delu leđa i spuštamo karlicu što niže možemo dole, ali držimo stisnute trbušnjake. Ne samo da pustimo trbušnjake, ali onda će to izgledati ovako. Dakle, nije dobro. Držimo stisnute trbušnjake, karlicu i zadnjicu vučemo ka trbušnjacima i zadržavamo ovaj položaj. Ovo je u suštini standardna verzija te varijacije planka gde se dominantno angažuje trbušni zid. Ona je dobra za ljude koji imaju problem sa lumbalnim delom leđa, jer uopšte ne angažuju lumbalni deo, već isključivo trbušnjake. I dosta može da pomogne kod ljudi koji imaju probleme sa diskus hernijom ili sa, recimo, išija sa nekim drugim problemima sa donjim delom kičme, leđa i tako. E sad, naravno da postoji otežane i olakšane verzije ove vežbe, kao i svake. Inače, kod planka, olakšana verzija jeste da uzmemo, pa zauzmemo poziciju na kolenima. Na kolenima i ruke mogu da budu u poziciji skleka, to je isto plank. Sad, kad pustimo ruke dole, ovo je malo teža verzija, naravno, treba zauzeti onaj položaj o kojem sam pričao, i to je, dakle, način kako možemo da olakšamo. Kako otežati, možemo čak i na kolenima da otežamo, to je tako što ćemo, recimo, imam isto dosta načina kako se to otežava. Jedan je da stavimo određenu težinu na leđa pa da imamo veću težinu pri držanju. Međutim, najlakši način je da pomeramo ruke ka napred. Dakle, ruke pomeramo što dalje, lakte pomeramo što dalje, što su dalje odaljeni. Dakle, trudimo se da ne gubimo formu tela o kojoj sam pričao. Sve je teže i teže. Možemo i na šakama. Tako. E sad. To su otežani načini. Naravno, ja koristim jedan drugi način da otežam još vežbu, to je disanje. Na koji način otežavam? Dakle, kada zauzmemo položaj, kao što sam rekao, dakle, izgrbavimo se gornjim delom leđa, uvučemo karlicu, stisnut stomak. I ja dok je stisnuto pri izdahu, pravim još veću kontrakciju mišića, pravim još više, dakle, stiskam trbušne mišiće i pokušavam da kao da hoću karlicom da pipnem rebra i rebrima da pipnem karlicu. Dakle, kao blago još grčim, dakle, savijem. E sad, kako to izgleda, ajde, ne znam da ćete nas niko dobro vidjeti, ali pokušat ću da vam pokažem.
koja je greška prilikom disanja često koja se dešava, jeste da kad izbacujete vazduh, vama su mišići u izuzetnoj kontrakciji, dakle, izuzetno stisnuti, ali u trenutku kada udišete vazduh, vi opustite trbušne mišiće. To je ono što ne bi trebalo se dešava na ovoj vežbi. Ako osetite bolove u leđima, konkretno u lumbalu, dakle donjem delu leđa, to znači da nešto ne radite pravilno što se tiče ove vežbe. Onda pogledajte ponovno iz početka videa, vidite tačku po tačku šta sam objasnio kako treba da se zauzmete položaj i probajte ponovno. Ako i dalje osjećate, nemojte je raditi. Dakle, očigledno nemate dovoljno jak trbušni zid da možete ili je olakšite na još neke lakše načine, recimo uzmete loptu pa zauzmete položaj na lopti i to je još lakša varijanta. To je taj položaj na lopti, koji su suštini najlakši. Naravno, ni na lopti ne treba da radite, evo ovo stojite na kolenima, ništa niste opteretili. Dakle, morate da budete oslonjeni na loptu. Oslonjeni, izgrbavite gornji deo leđa, uvučete zadnjicu i držite. U nastavku ćemo vam pustiti nekoliko varijanti ove vežbe. Nadam se da vam se video dopao. Sve najbolje i pozdrav, vidimo se. Came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above, because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, 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 more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she's me to bed. What set you